Добрый день усім добрым людям. Вось ехали мы по дорогам Гомельшчыны, ехали и приехали. Приехали мы так, что зараз у нас стоит запаска. Вось гэта раскладное коло. Дзякуй Богу, что оно у нас было. Родное коло спустило, причем не загорелся ни один датчик, потому что ехали по грунтовой дороге на малой хуткости, и датчики не спрацавалі, не показали нам, что розныя вугловые хуткости как колов, и все, здаецца бы, нормально. Добра, что у нас было с собою розныя працаванні, у тым ліку і гайкавёрт, і мы хутенька зняли и знайшлі вось гэтую непаладку. Прычым гэта же кола, и оно як бы з антыпраколам, тут оно не боится як бы таких дробных. А атрымалася, что вось збоку, дзе літара О, у нас нейкі так нават не парэз, а нейкі пракол такі. Вось тут, бачыце, як нешта здарылася. Альбо на нейкі камень наехали, але камень было бы тут адбітак на... Вось тут был бы адбітак. А так нешта вось тут. Ну, дзякуй Богу, што ёсць запаска. Але трэба заўжды памятаць, што колы можна прабіць не толькі там, дзе у нас пратэктар, але калі і бакавы парэз, ніякі антыпракол вас не ўратуе. Таму вось зараз мы у дальнюю поездку поехали, у вандроўку, и взяли на всякий выпадок запаску. И она нам спатрэбілася. Усім усяго найлепшага, ні цвіка, ні жезла. Поклали кола у багажник и ось таким чынам едем у рэчыцу, каб змяніць наша кола, адрамантаваць. Вось як нам добра зрабілі. Выбрали там, выразали гэту гумку, варылі з аднаго боку і з другога боку. Все гэта нам каштавала каля 23 даляраў. Рамонт гэтага калеса. Але бачыце, як атрымалася, што ніякі супрацьпракольная сістэма нас не ўратавала ад наезда на нешта калючае з бакоў. Вырак такі адзін, трэба мець запаску.